reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru yiriwe avugwa umunsi wose nk'uko mumaze kubimenyera, tugenda tukugezaho amakuru twagugejeho umunsi wose nk'uko twibasobanuriye. Iyo aya masaha uje gukurikira iyi nkuru, ni inkuru twahaye izina cyangwa se ni ikiganiro twahaye izina ryitwa ingingo. Bivuze ngo kugira ngo ubona iki ibiganiro tukugezaho aya masaha, twaguteguriye aya masaha, uzajya ujya muri YouTube wandikemo ingingo, hanyuma uzajya tubona ikiganiro kimaze kwa uploadingwa ako kanya kuri uwo munsi. Bivuze ngo nkuko twababwiye tuzatugutegura ikiganiro cya mu gitondo n'icya nimugoroba. Icya mu gitondo na makuru yarayavugwa, na makuru yazindutse avugwa, noneho akaba ari inkuru zihererekanya cyangwa se zigenda zikurikirana. Iyo twa uploadinze mu gitondo, indi twa uploadinze nyuma y'amasaha abiri, indi nyuma y'amasaha abiri, izo zose rero tuzatuzikwegeranyiriza tuyikugezeho ari imwe. Ari byo rero twakoze ku nkuru ya mu gitondo iyo twise ingingo. Noneho kuri ubu ngubu nabwo rero tugiye gukorera indi, nayo ni inkuru yitwa ingingo. Nabwo tuba twaguteguriye uyigeraho cyangwa se ikugeraho hagati ya saa 12 na saa 1 z'umugoroba. Rero wowe icyo usabwa ni ukudukurikira, gukora subscribe kugira ngo ujye uza kumva amakuru mashyashya tugushyiriyeho. Ariko niba wamisinze cyangwa se wabuze inkuru twateguye kuva kare zose, uyu ni wo mwanya kugira ngo umenye incamake zayo. Niba wiriwe mu kazi, umenye byinshi kuri aya makuru tugenda tugutegurira. Ikindi kintu twakubwira, dufite urubuga rwitwa kwihugura.rw cyangwa se kwihugura.rw cyangwa kwihugura.rw. ni urubuga rugufasha kwimenyereza cyangwa se urabona iyo wize amategeko y'umuhanda akenshi uba ukeneye kureba niba warabimenye mbere y'uko ujya gukora ikizamini cya provisoire. Rero dufite urubuga rwitwa kwihugura.rw, ujya ugakora konte ugatangira gukora ikizamini. Ibizamini 5 cyangwa se amatesti 5 ni amafaranga 500. Bivuze ngo buri kizamini 100. Wowe rero uragenda ukoremo konte, ni kwihugura.rw. Nurangiza wishyure 500 ukore amatesti yawe. Nuyarangiza ufite uburenganzira bwo kwishyura ayandi, cyangwa se uragenda ubona andi makuru y'iyo website cyangwa se urwo rubuga nugerayo. Reka rero dukomeze amakuru yacu twabateguriye. Ni uruhinja ruto cyane rwatoraguwe mu mazi. Ibintu bibabaje cyane, urebye uburyo rwari ruzingiye mu mufuka. Ni amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero aya mashusho yaje kuba yababaza abantu benshi, batanga ibitekerezo, baravuga bati ababyeyi ntago bakigira impuhwe. Mbere yuko tukugezaho iyi nkuru rero mu buryo burambuye, reka tubabwire ko hari abanyarwanda babiri, umugore n'umugabo, bakoze amahano muri Uganda. Rero bakaba bafashwe na polisi ya Uganda. Ikibabaje nuko nta rurimi na rumwe bari bazi, ahubwo byabagoye kugira ngo bumvikane n'abapolisi babafashe. Rero ibintu babakoreye na gahomamunwa. Rero urasabwa kumva iyi nkuru paka irangiye, ndetse n'izindi twaguteguriye nazo uragenda uzumva. We usabwa no kudukurikira ukaduha umwanya wawe. Duhereye kuri iyi nkuru y'uruhinja. N'uruhinja ruri mu kigero cy'amezi 9 rwabonetse mu kiyaga cya Kivu, rwapfuye. Bikekwa ko rwaba rwaroshyweho ku bushake bitewe nuko uyu mwana yarahambiriye mu mufuka. Yatoraguwe rero mu mudugudu wa Nyabageni, akagari ka Nyabageni, umurenge wa Kagano, ni mu karere ka Nyamasheke. Byari uyu munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 6 2024 saa 5 z'amanywa, nibwo abaturage bahamagaye ubuyobozi bavuga ko babonye umurambo w'uruhinja ku kiyaga cya Kivu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano, Uwimana Damasi, yatangaje ko bakibimenya cyangwa se bakimenya aya makuru bajyanyeyo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bagasanga ari uruhinja ruhambiriye mu mufuka. Yagize ati biragaragara ko mu by'ukuri atijyanyemo muri ayo mazi, ahubwo yajugunywemo. Twakomeje gushaka amakuru
dusanga nta mubyeyi utaka ko yabuze umwana, dukeka ko ashobora kuba yarahageze azanywe n'amazi, kuko bijya bibaho nabwo akenshi ugasanga amazi amanukanye umurambo uvuye ku nkengero z'akarere runaka cyangwa se z'umurenge runaka akagwa muri ayo mazi. Rero baketse ko ariko byagenze. Gitifu rero w'Imana yasabye ababyeyi kugira impuhwe za kibyeyi, umwana yaba uwabo cyangwa atari uwabo, bakamufasha kuba bamurinda, kuko yaba yavutse mu buryo bwemewe cyangwa uburyo butemewe, uko byagenda kose aba akeneye iterambere, aba azateza imbere igihugu ndetse n'umuryango arimo muri ako kanya muri rusange. Dusimbukiye kuri ya nkuru none twababwiye turi bubagezeho, aho rero umugabo witwa Desire Kwizera n'umugore we witwa Uwingabire Kwizera bakoraga nk'abakozi bo mu rugo muri Uganda mu gace ka Kabare, batawe muri yombi bakekwaho kwica uwari umukoresha wabo. Amakuru yitabwa muri yombi ry'aba banyarwanda yamenyekanye mu ntangiriro z'icyumweru. Bivugwa ko mu ibazwa ryabanje cyangwa se ryabo rya mbere biyemereye ko bishe Geoffrey Twinomujuni wari umukoresha wabo, bamwishe bakoresheje inyundo. Byari ku itariki 31 Gicurasi 2024. Bavuze ko bamuhoye ko yahoraga abatonganya ndetse akabatonganya mu kirimi batumva. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gace ka Kisoro, Eri Mate, yavuze ko uyu mugabo n'umugore we bafatiwe ku mupaka wa Bunagana bashaka gucika. Yagize ati bemeye icyaha, ubundi bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi iri Kabare. Bemeye ko bakoresheje inyundo mu kwica uyu mugabo. Uyu musaza mutubabarire yakomeje avuga ko nyuma yo kwica umukoresha wabo, uyu mugabo n'umugore we batwaye bimwe mu bintu yaratunze birimo igare, ipasi ndetse na radiyo. Rero byitezwe ko Desire Kwizera n'umugore we Uwingabire Kwizera bazagezwa imbere y'ubutabera mu minsi mikeya iri imbere. Murabizi neza hari indwara imaze igihe kinini ivugwa mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu nka Kenya, Tanzania n'u Burundi, aho indwara y'amaso imaze gufata intera. Rero tuje kukubwira byinshi kuri iyi ndwara, tukubwire ibiyiranga, tukubwire uko wayirinda, ndetse niba warayanduye icyo wakora. Byose ni kuri Today TV, no kugira ngo duharanire kwirinda iyi ndwara y'amaso ndetse n'ibindi bishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Rero wowe kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Hashize iminsi mu Rwanda humvikana indwara y'amaso bita amarundi, ariko ubusanzwe yitwa conjunctive viral. Iyi ndwara ikwirakwira cyane mu gihe cy'ubukonje binyuze mu gakoko kitwa adenovirus. Uwo yafashe arangwa n'ibimenyetso nko kokerwa mu mazuru, kuribwa umutwe, gukorora n'ibindi byinshi. Minisiteri y'Ubuzima tariki 11 Gashyantare 2024 nibwo yakanguriye abaturarwanda bose gukaza ingamba zo kwirinda indwara y'amaso, ubwo byari byagaragaye ko yageze mu Rwanda. Ni nyuma y'uko yari imaze igihe izengereza abo mu bihugu nka Kenya na Tanzania. Iyi ndwara yandura binyuze mu nzira nyinshi, nk'ahantu hahurira abantu benshi, gusuhuzanya mu biganza n'uyirwaye mu gihe yikoze ku maso ntakarabe, gukoresha ibikoresho yakoresheje ndetse no mu bundi buryo butandukanye nk'uko amakuru abigaragaza. Uwo iyi ndwara yafashe arangwa no kugira umuriro mwinshi, kuribwa umutwe, gukorora, kugira umwuma, ubukonje bukabije, kokerwa mu mazuru ndetse no kumva udahumeka neza. Ikomeje kuzengereza abatari bake, aho usanga uyirwaye aba yabyimbye amaso, yumva uburyaryate, afite n'ibihu mu maso bituma atabona neza. Sibyo gusa, kuko usanga kandi uyirwaye
afatana ibitsike by'amaso cyane mu gitondo ku buryo gufungura amaso byanga, akagorwa no kureba mu zuba ndetse amaso agatukura cyane. Iyi ndwara y'amaso iterwa n'agakoko ka adenovirus kibasira abantu b'ingeri zose, nubwo umubare munini ari uw'abana bato kuko bo bahura na bagenzi babo kenshi kandi ntibihanganire kwirinda gukoranaho bya hato na hato. Iyi ndwara yandura mu buryo butandukanye nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kibigaragaza. Igisubizo cyonyine cyo kuyirinda ni uko mu gihe uyirwaye ugiye gukorora uba ugomba gukoresha agatambaro gapfuka umunwa ariko udakoresheje ibiganza kugira ngo udasakaza umwuka ku bandi. Ubundi buryo bwo kwirinda iyi ndwara ni ukwirinda guhoberana n'umuntu uyirwaye, guhererekanya ibikoresho byakozweho n'uyirwaye, kutogera muri pisine kuko ihuramo n'abantu batandukanye, kwirinda gusangira ibikoresho by'isuku ndetse no gukaraba amazi meza n'isabune buri uko uvuye ku bwiherero kuko uba wahavanye udukoko twinshi dushobora gutuma yatakwa n'iyo ndwara. Uwumvise arwaye cyangwa se arangwaho n'ibimenyetso kandi ni byiza kwihutira kujya kwa muganga agafata imiti. Uwamaze kuyandura we akirinda ibikorwa byose byamuhuza n'abandi bantu kugira ngo bimufashe kuyirinda abandi. Ihuriro ry'Abanyarwanda baba muri Norvège n'umuryango Urukundo Foundation byasabye umuryango Oslo Freedom Forum uharanira ubwisanzure ko ritaha urubuga Rusesabagina Paul wigeze guhamwa ibyaha by'iterabwoba bikomoka ku bitero by'iterabwoba umutwe wa MRCD FRN wagabye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda muri 2018 no muri 2019. Ni mu gihe uyu muryango ufite icyicaro gikuru muri Norvège uteganya guha Rusesabagina urubuga mu nama yayo iteganyijwe guhera kuri uyu wa gatatu kugeza kwa gatanu Kamena 2024. Iri huriro n'uyu muryango by'Abanyarwanda byibukije ko urukiko rukuru rwo mu Rwanda muri Nzeri 2021 rwakatiye Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25 rushingiye ku bimenyetso bifatika bigaragaza ko yashinze MRCD FLN anatera inkunga ibikorwa byayo byatwaye ubuzima bw'abaturage bagera ku 9. Mu bimenyetso byashingiweho harimo video Rusesabagina yashyize hanze 2018 ubwo yashimiraga abarwanyi ba MRCD FLN bari batangiye kugaba ibitero muri iki gice cy'u Rwanda, anasaba Abanyarwanda kubashyigikira. Abanyarwanda bavuze ko Rusesabagina amaze igihe kinini ahakana jenoside yakorewe Abatutsi, aho agaragaza ko yarokoye Abatutsi bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines yarabereye umuyobozi, nyamara bamwe muri abo bantu barimo Dr Odette Nyiramirimo bo bakaba barahamije ko yabarokoye kubera amafaranga bamuhaye. Yagize ati ibikorwa bye ntabwo byambura gusa abazi jenoside icyubahiro kuko binatera ibikomere bikomeye abarokotse jenoside n'imiryango yabo. Guhakana jenoside ni icyaha gikomeye kinyuranya mu buryo butaziguye n'indangagaciro z'ukuri n'ubutabera Oslo Freedom Forum igamije kwimakaza. Basabye uyu muryango kongera gutekereza kabiri ukisubira ku cyemezo cyo guha Rusesabagina urubuga kuko byatuma indangagaciro zawo zihindana abantu bakawutakariza icyizere. Bati dusabye mu cyubahiro ko Oslo Freedom Forum yafata uruhande ruhamye rwo kwitandukanya n'umuntu nka Rusesabagina wigaragaza nk'intwari mu gihe bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibyo guhakana jenoside. Rusesabagina yafunguwe muri Werurwe 2023 ubwo yahabwaga imbabazi na Perezida Paul Kagame. Ubu atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho avuga ko ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Mutembe Tom wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ngoma
wafashwe yakira ruswa ya miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 15 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho Mutabazi Celestin wari umuyobozi ushinzwe ishami ry'ibikorwa remezo n'ubutaka muri ako karere One Stop Center wabaye icyitso muri icyo gikorwa cyangwa se icyaha, akatirwa igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 3 n'ibihumbi 750 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuri tariki ya 14 Ukwakira 2023 nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafatiye abo bagabo mu cyuho bakira ruswa miliyoni 5 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo batange icyangombwa cyo kubaka. Iyo ruswa bayihawe n'umuyobozi wa sosiyete ya East African Business Support Limited Matata Christophe kugira ngo akorerwe inyigo y'umushinga wo kubaka parikingi y'amakamyo mu karere ka Ngoma, gufashwa gukorerwa amasezerano y'ubufatanye MOU n'akarere ka Ngoma no kuzumvisha ubuyobozi bw'aho karere ko yazajya yishyura amafaranga make kandi mu gihe kirekire. Nyuma yo gutabwa muri yombi bakanagezwa imbere y'ubutabera ngo baburanishwe kuri icyo cyaha, tariki 31 Gicurasi 2024 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwemeje ko Mutembe Tom ahanwa n'icyaha cyo gusaba no kwakira indonke hifashishijwe imirimo ye ngo hagire igikorwa. Naho Mutabazi Celestin ahanwa no kuba icyitso mu cyaha cyo kwakira indonke. Urukiko rwakatiye Mutembe Tom igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 15 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho Mutabazi Celestin we akatura igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 3 n'ibihumbi 750 y'amafaranga y'u Rwanda. Itegeko riteganya ko uhamwe n'icyaha Mutembe Tom yahamijwe cyo gusaba no kwakira indonke gihanwa n'ingingo ya 4 itegeko rya 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Iteganya igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Ni mu gihe icyaha Mutabazi Celestin yahamijwe itegeko risobanura ko gihanwa hakurikijwe ibihano itegeko riteganyiriza uwakoze icyo cyaha. Reka rero tuguhe ikaze kuri makuru tugenda tugutegurira umunsi ku wundi. Iyi yari ingingo na makuru tugutegurira buri gitondo na nimugoroba, ariko bitabujije ko no mu masaha ya kumanywa tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Reka tuguhe ikaze tukwifuriza ibihe byiza muri uyu munsi wose.